morning, good morning. Greetings and shalom to you, the family of God, the beloved family of God. In this lovely morning, in the name of Jesus, we greet you. Hallelujah. Ya, ma lor soi fo manuia malangi mai. Ni fo tai fo ma tai ma tungo fie. Tato to e felo e fie ai, mo felo e manuia ai. Ya ona o le tu singa, fa pele pele o le tato mo tai le langi. Ya o fa pe fo e to mo manuia mai ai. Lo to soi fo mo le tato wola. I le nei fo tai au, fa popo ya so fai tau o le tato fo launga. Ya fa pe fo la so ya so fai tau o le tato au nanga moia, ya. Moia le la am tria le tato por kalama ele nei foi tai au le talo. Ya, mato ia lo suafa Yesu Keriso, ono le ola ma le malosi, fa popo ina pea ia i mato, lau fa malolonga yo mato tino, ya mai se o avanoa ma lao le lei wa au maia, e fa tau nuu ina ai o mato tiute mo mato faiva, pe ona vala ina ai mato, ya me lea matou te whafo e pēr vi inga ya te oe e sula ina ailo walofa maluanga le lei wa o lau lava tau singa whapele pele wafu ai o na whapopo pe aso le lei o le olanga ya sauni matou mo la matou por kalama le nei futai au matou whanoro mnu lava ilo wangang pa ia fio maia ma futaina i matou whapa ia whamanuia ma whauina la matou au nanga ya mai se o matou talatalanga fa pe fo ile nei a wala so te inga ua matou fangaina wa lava le faso ina o lo finangalo mai se o le tara le lei o lo malo so ina i matou le toto le mai mamoe ya to lo wapila wa angelu le menei fa mo le bole anga ia e i fo ile nei maftanga le manuia mal fia fo ile vi inga ya oe o no lo so fo Yesu mene ya praise the Lord so tato pese, tato wivi, paftai le tua, lo na alofa. Avo le pese. Elelei mea uma, waia Yesu, afata si maia, o te file muso se ngalu wenga pule lo mata o te loto atu fili mai sasa e si fo la fia pole fea i tu pule mai lo mata o te fai a pe Olo fina ngalo olo loto lea Moni e tutu pu o mea e tinga Ole maua paulo Fai mai e mafa Ea umalava Atu maupe Ole mana oye Su e moni lea si fo o matua ia sila fi pole fea i tu pule mai lo mata o te fai a pe o lo fina ngalo lo loto lea se ala lava wafasino ma lo ali faola na te aua i mai le manu ia e nutuma e amata maia nei e whaamama kasa e si fo o matua ia silafi o le fea i tu Ule mai lo mata o te fai a pe o lo fina ngalo lo loto lea si fo o matua ia silafi o le fea i tu Ule mai lo mata o te fai a pe
o lo fina ngalo o lo loto lea. Praise the Lord. You'll pese tau tinonga. It's like a confession. Voi lea. Wangai fai mai le kari al pese. Sasa sisi fo. Tonga po matu. O le winga le kala. O le pese le fai mai. O fea lava le mea ke mga o ke alu iai. Pe whapalangi wanga, lead me and I will follow. Wherever you want me to go, I will go. North, south, east and west. Maria i ole tau tinonga le nai te whaia. Pule mai oe lo matai po whea te whinangalo o te anu ai. Ia o isina amata mai Samoa, lau o i Asia, lau o i South America, o i Afrika, o le tala ina o le whinangalo o le atua. Ia pe o pese nei na langi ina e na i o tātou tua ua, whai langi le wholaunga, na o e sofa le vasa lao, le tala ina o le tala le lei o le malo o le atua. Ia tu mu whapaupau nao na po, le whai lai wha solo lava le taimiri nei. Ia mai whaftai i leli. Ono le awa noa na lato amataina, lato wasasaina le ngasu o le tala le lei ino o tau rui Samoa. Le ana whamanatu le masina le te atu ne okuso na whato atau nuu ai le sa vali al file mu i Samoa. Amen. Praise the Lord. Ia, whatalo whato le tato ainga ni tai hau. Pastor James Price mai merpone. Ia whape fo ia play upu leo mau mai au kilani. Ia viele tua whape fo ia moiwa tupouta whea maari mai au kilani. Ia maisele kofine a matafua whamatuaini presau. Ia whape fo i leone sa vea. Lola wana mafuta mai le nei tai hau. Ia fo ia se uso ia afamsanga church efu my birth. Ia ai maisele whatua ha tesa i whata mai au kilani. Viele li. Praise the Lord. Tai le li o tātou toi whero i fia fo i le nei tai au. Amen. Ia ole tau mawhtanga whale nganga mo tātou le nei tai au pe o na tātou mafutai. E whautala ina whapea. The what and the why. The what and the why of your existence. The what and the why. O le ale mafuanga ai pe ai se a foi. Na ua e iai i le nei lalolangi. Le ale mafuanga o lo iai i le nei lalolangi. Lo iai i le mea le nai i le nuu nai te nofo ai. Le ale mafuanga ai se a foi. Wa avea i oi matina. Wa avea i oi matama. Wa avea i oi matangata nuu. O New Zealand, Australia, Amerika, ia po Samoa. O le fasilina. Fia fai tauina la le ngā luenga sfulmana tolu. Alona fai upe lua. O le a fai tau atu le ngana Samoa mua. Ngā luenga sfulmana tolu. Alona fai upe lua. E whaapera on fai tauina. O la tau o au nei le li ima ana popongi. O na whetalai mai lea o le anganga pa ia. To tofi ia mo au o saulo ma pānapa i le ngā luenga. Ua au wala au ina ai i la ua. O na tuina atu leo o i la ua e o. Amen. O le upu le au na ta ua i o le ta puai. O le sio na winga na e whamtalai ta puai. Le ngana peratania i le New King James Versions of Acts chapter 13 verse 2. The Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Le mai ia mawai ese panapa ma Saulo. Mo au. Ina ia ave le mele o te manao iai. O le winga na pe ato e paraphrase le whaupunga le o le whaiupu le na tusia. O le mele mana ia iwha mai o lae e kapua i ma ana popongi.
Ai feta lai lo le ngang pa ia le tua. O lona winga la sa ili le kalesia. Ia po le mafutanga po tangata i le tua. I le tatalo ma le ana pongi. Fai le vi inga o le tua. So se mea kau ke fia faia. Kau ke manga o mia. Po ai e faia le mea lea le filifilinga. A maka i le kalo ma le anga pongi. Ia ngau ka kou o le kele o kaimi e fai kako paloka. Ia o ia le kue ko kele lima si inunga ia le kunga mangu malo. O le kue kele la ko kupe nga mai ia le kunga mangu malo. O fo le kue e malo losi leo ka ngaka ko le leia la ko upu o le kunga mangu malo. Pe e fuli le filfilinga fa le tangata. I le vainga o mata ma mea e kukupu mai. Al filfilinga le saui. Na fua ona o le amatanga o le tapenanga o le whainga o le election po le selection. Sa tapua i tangata. Sa ana pongi tangata. Sa tatalo tangata. Sa vivi i tangata. O mai whakas. E sen maa ngai o le mele o le filifilis kako kai kai. Kako mai rola ia. Ku ule paloka. Ai kako wha o e kakalo. Ma ala langa i leri, whaasino mai, o ai te whinangalo i ei. Ia o ai lama le tangata, e awala mai ele whiau. Ia o le tangata le na, o le a whapena o na whiriwhiria. Ia e le whapena e le anga, ia whainga whiriwhiringa ua pe o na whai atu. O le reliable system le ua iai le larolangi, te mingi, te mokalasi, democracy. O le ke mokalasi le ua, le system le ua whaangainga. E whaangaina ai le leo tangata. Le afu o inga 5 vote. O i lava le tu e koa kele. Ia ona i kufua ngae e leo kele le lako alalanga. A le kuunga le koa rua pe koa kom. E lai kiki la le lako leo kau le langonga. E alalanga le koa limas fu. E makua le kangumia leo e koa rua pe koa kom. E whapenga la. Pato le mele vea fo i malu i tau mo tātou. Fai mari tala antus. O lato o au nei le li i ma ana popongi. You see? While they are worshiping the Lord, serving the Lord in prayers and fasting, praising and worshiping. Le ngata o le vi inga, o le tapua inga, o le whamanu, ma le whanetanga. Ai o le ana pongi matatalo. Prayers in faith moves the hand of God. Leo tula pe on tautalai, the what and the why. O lea le mafu anga o lo iai. O e iloa le mafu anga o lo iai I ina. O e iloa aise ana vala u inai o e ave mwhai whiau. O a u ave mwhai whiau. Ave ma missionare, la le mafu anga na ave mwhai a onga sa. E o ta maiti iala o leri. Ele se whai a onga sa, lea onga siva. Nga lea onga pese nga, o le wai ma whai onga pepese. Ma whai onga sisiva. Ma nga ia le maka mar whaalongo. Ai afa pe saule o langa ele o langa I runga le awala ma le pasi ma le whaleao. Ele o ieila se ngā ruenga ale whaia o ngā sao whai. Ma pe ngā fo I mātua. La le mafu anga ngā leinga e anu ke whai ngā ruenga. Ai se a fo I o e whai ngā ruenga ele ngā ruenga. Ma fu alanga e ieilo wa ngā waa. Ieilo ko mai. Ele whape ke lako ke whai ngā ruenga le whale mai. Ai laku mau skuru ka laiva, mau sa bala, mau ili le ai. O le mea ngai wha ngai whaunga o whale. Wape ngā fwoi ke pāru whai e ke insingia. Ke laku e insingia, e ke laku mangi au ili lau papa, mangi au rua le whae. E umame, e ka kau o ngai loa tātou. O le a le mafua anga, le a le pongai, ai se a fwoi ua afu ai. E pe yor fa punga masani foi le tata te fa longo ye ile tote. Education can give us knowledge, but it cannot always give us reasons. E mafai na au mai le a onga le mafau fau le information le ata mai te oe. Ai le mafai na ia au mai te oe pe aisea. Pe aisea. Wa vai marka u ole why? Why you need it?
why you go, why you decided, why you stay, why you speak, why you sing. The reason why you sing, kau ngai loa, la le me wala inga pese e. La me wala inga siva. O se siva vi ia ile tua, o se pese vi ia ile tua. Langa kele siva e siva fo e ke wa ke saule pese. Hallelujah, hallelujah. A o kanga la sau. So le kanga fa Michael Jackson. E ke makua o ke mi umai fa ye lau action song. E fa makala mai e au kanga le mea le ko kongo lo loko. E fa makala fo e au kanga ia le fe au le e sau le unga le pese. So e ka kaulanga e fesili every time you perform. Why you do this? Why you do this action? Why this hand goes like this? Peke pungova pe. So se mea kawanga e lono ka mafuanga. Pe mai ni to tele o nisi tangata. The key to life is not only knowing what you are, but also why you are. The key to life is tasio fai to toa i le ola le nei, e le ngata i le ola i tau wivinga, au le ola manuia, e le ngata lo i loa, o ai oe, ai te tau fwena e ai se a, o ai lo tangata. O le ale mafu anga wa veo e matama, wa veo e mataine, na ngai ko kele kama ua ola o sui o la tau tangata whataine, e wape ngā fwoi teine whatama. E te tau na e malama lama, ai se ai ka kawai o ngā kasi la ua ava. Wa iska ngaka, o le ava ngo fwoi, ai ala kunga ruanga fai fwoi le ava, alu le sia kungu fai fwoi le ava, alu e wherua i ka ava le fai fwoi le ava, ko kiki a mea umaeri e ava, a kau ngā whisiri, ai se ari e ringa kele wape ngā ua ava. Ai se ai kele kau kuwa le ava kasi. Ia le se mea, mga loku i, alu loku o, alu loku. Ai se ai su i eido. Ka ua ia le whisiri, why? The reason why you do something. Ka ua le lo vai e ko laua whai le whale. Who built? And why he built? O le ale mea na whai le whale lea. O ai se a fo inga whai e. Vai mera ka ua le. It is more important to know why you were born than to know the fact that you were born. Vai o le anga popongi a whai maile a whi talai loa sau nolo le anga pa ia. Mai to tofia mo a ua saulom pana pa ile ngā luenga ua ou wala awina i la ua. O le kol mai le atua, ka waku i le au pa ia lea. Le wari i ang whai lato whono tano. Mai o le kai miringe, set apart for me, Barnabas and Saul. Ele kasi le aso ngā whai ele whonga kalo na. Ele kasi le aso ngā kapua i kakangi. Ele koe kiki lua masinga pe fia masinga ngā whai ei le whonga kakalo lea. Ma kapua i le ri, ma saa ili le ri. O kako isi kai me e rush i a whainga o kako mea. Ngare ma ngā oa e kau whiska kai ka vaso lea. Ale ako i alu e kapenga mai para o ike paloka ye ya oi. Alu ro ne ka fili le profile. Wa vai le profile o ka lea o nga qualification o nga va. Ye le nga me. O le alu nga background in terms of education. Ai fa felo nga kama ai nga nga nga. Ele le nga la fili nga wa ka ko lo nga va. A le mela ma e ka ua. This is how we should operate. I ko kongo le malo le tua. I kongo le malo le tua. E fa pelo nga filifilinga. O le kako ua mai wakasi. Anga pongi kakalo. A ua le kasi laso. Vaiaso, lua vaiaso, kolo vaiaso. E o isi kako e, isi kaimi e kako kfape. We don't need to fast. Leo kako i lola uri ia ko kolo lea. Na mea ki ngā inga i fua anga pongi. O le kele mea ai. O ia aiangi mea ai ma. Fa ngā inga le ngei ka mawhai ke le. O ngā mairo le whariwhiringa i le mawhau whau. But not from the spirit. E le anga le whao ngā inga o le common sense. But what we really need, it's from within. The Spirit of God. O le nofo i tono tato. Ai sea,
langa ka kaunga e loa po le ale mafuanga. If you don't know your reason for existence, you will begin to experiment with your life. And that is dangerous. A ele loa le mafuanga o lo ola. Le mafuanga o lo soifua na mafuena. Lo winga e ke whaiangi ngai o inga fuanga. Le e winga i lo wolanga. E ke kango mix up mea e le ngaka o anga ngu o iska ngaka o winga o iska ngaka o mawhauwhonga o iska ngaka e whau ai oe imitate copyright duplicate mai le me e whare kongo you must capture a meaning for your life, a clear vision of your existence as described i le upu le ale atua ia e loa o na whaamatala le winga o loula vaola ia te oe. Ia e malama i tō whaamamau o i tō tono louloto, ma le mafua anga na leo na e sau laulangi. Vai, sau waranga pa ia, kango sa oa i mua hulola uri anga kalo, vai, sole, a umar kou kalo, o le upul ne mo tō, o saulon pangapa, ia kai mirele i suiele ingo o kamaya paulo e makua foi ole upule saulo sau mare upu e pelu ole Saulus Saulus o lo knowinga great big huge ole upule a paulo Paulus Paulus small little tiny ai umale kakalo mai le nganga le tua ko kofi mo au fili mo au ia saulo ma panapa i le ngā ruenga ua o wala au inai ngā leo o mea i ua uma filinga sui lo e le nganga o le tua ia le ingoa lau kamale o saulo from great to small to little mai le ke le kangaka ke le isi ka mai ka ngaka o lo winga lau kala o kai mi kau ke o mai ai le tua e le mawhainga sau malo ke le i le larolangi e ke whaiele ngā lua ngā le tua it may help you a te le ai e aua ke wha moe i lo ko mai lo ka mau a inga i lo pao a lenga sau mo e larolangi e whaiele ngā lua ngā le tua la ngā whai ke wha moe ka ko wha moe e o kai mi la e stak ai kako au ke whikai kau ke le fia ai sau malo ke le nga malo mafau ke le malo suafa ke le malo reputation ke le sau lo ku ile tua o nga sui le tua fa lai kiki oe ai fa ke le nga ia o lo for kala Ioane Baptiso inga wa ku lo uri e fa ku ye wa makau kia le me wa la ko va ai wa sava vali pipili pula ka waso ua malolo le supa ko kuka ka nga fioki pa makala ko la uri ya yong e fa makala yong e ao ina titi ya ai fa tupula ia pe o ia e ao ina titi ya e ke ma o ke fia la kiki lo inga kala vonga le fa mau lalo oe ai fa mau lunga le tua what the more you praise him and the more you lift up the name of Jesus in everything you do, God will raise you. You should know who you are. Ia e lolele o ai oe. O le alo ke leo lo tangata i le larolangi, ke le se suafa makai o e ua i kongor ko ainga, o le ko nguu, le ale ke leo lau ngā luenga, o e o whau ua o whailonga maua ngi o PhD, ngi o Masters, ngi o Bachelors, e ke saulo i le tua, ia e whaaroalo i le tua. Ia e whai i le tua, o mea ia, e le kai kukusa, ma lau whaasino manga, ma lau te tainga. God is all knowing. That's why e whaamakala i ngai le tua i le upu ia e kolu. Omnipotent, omniscient, and omnipresent. He knows everything. I le langi, i le sami,
ele ma le vau mangu mala au e o le kangaka o kua inga me uma. He knows everything and he can do anything. Anything. O le winga la le kala ia e rely ai, ia e whaamoe moe ai, a ua o ia na te whaailoia te oe, o le le mafuanga, ai se a foi, o e sau e laulangi. O kala whaka o koe, o ngofa e po suru e o su kasiwe mai, se o toi titi sina moe, se o toi titi se mata moe, toi titi se pi li mata o toi, ai o mai lo mativa e pei o le malanga, malou le tango lima e pei o le tangata, ua sauni la na upenga o le ala ka ukala le ia le tala fata oto le i le tangata pai ye tangata pai ye ngake le iloa longa mafu anga lazy people are visionless people o le kangaka pai ye o kangaka ye le ai ni ala to whama mau le malama lama ka oko le iloa po le alonga mafu anga le iloa pe aise a foi kele kanga kai mo wala vangoa sa wai ngei mo wala vangoa ro ya onga mo wala vangoa ro fainga luenga ai la koe fa pala pa ye le si kanga lo kongi le si kanga o le kulanga le nga luenga ingo sia ka fainga lo malo sil pa ye o le winga langa o le kala al fa ko ve mai kanga ka pa ye fa penga se titi se ke ar kemu se umale vela o le la se uma le pisi o le traffic se uma ngo ai se yo maonga se faisinga malolonga pa penga le kala merka ka pa ye e fa ku so mai ele la makar ka fongo kalo mai se amaka nge o ko mo ai ngai pesenga ngai ka mai ki vese la ko si va fai kanga ya uma roi le o ngai ko inga ngai lo ma le ai ele fa penga fa ngai e va fa ka inga le fa ka ko ma ko ya so la e kale li marva ve o le vanga la lunga lo ko man ko inga usul peselo ala ba ka ngulu ka ko so lazy people are visionless people. Amen. Bored people are those who haven't yet found their purpose. O kanga ka ola fai yanga ma ola pai o tangata ia la tau te leilo ina lava ro la tau mafuanga. You must choose where you want to go in life and then be decisive and faithful in getting there. It's a tawana e Filipo fair te manao e anga i airo wolanga. Ngai fa maongi le nga lue. Inga ia e ka ngu iai. I le mele nga e tuimi ai. Awa ke fefe. Awa ke fa vai vai. Awa ke fa parpala i tau i vinga o le olanga. Awa fo ine e fa taua inga. Ni fa tau ina lo tangata. Ai se kau ngau fia si kaka. O tau ale kaka ave oe sa ole kaka ave oe. I can lay loa kau ye. This is why I am here. I am called to be here. Ke foro ka inga. It is more important to know why you were born than to know the fact that you were born. Ia e loa. Ai se a. Na e o mai ai. Ai se a. Na e whana wai. Ai se a. Wa e soi fua mai ai. Ile nei tae au. Go to work, go to pray, study the word of God and meditate upon it. Ave tamiti le aonga, sa pena al fale, ma whaia ngā ruenga. And the question is why? Ina ia vi ia le ali o Yesu Keriso, ma ia fia ulana fofuanga, whamanui aila uai. Amen? Ia, sa maa whaftai tele nei tae au ila upu, whaftai angang pa ia ila ufaunga, whaftai le matala mai o lo finangalo, e whai loa iai mātou, ai se a, ua o mātou o mai ele nei o langa. O tuina ai mātou, i no fuanga ese pe ono mātou au mawai. Ele ngata i le lai tūlangi, o lea foi tūlangi, ai mai se o tono le nei atu nuu. Ia mātou te whafo i lava le vi inga i atu e, ono o lou sila fia, o lou poto, ma lau whaasino manga i lau taitai. Wafu ai una e tuina i mātou, i no fuanga ese, e whaatino ai, la mātou wala uina ma la mātou aunanga. Ia vi ia lo suafa, ma ia whaamanuina lo suafa. Ia, whaamanuia le nei aso i la mātou ainga, ia auna, ia whapea foi nei whanau, o lo ngā rue tiu te mawhaiva, whapea foi ia onga, ia mai se le tapu ainga mai ainga.
Lord, we pray that you bless each families, each one of us. I le nei aso atua, ina ia i ume uma, i le vi inga o Yesu la mātou wa li, o na mātou whaola. Ia whamanuia ie o whewa i lungo le ea, i lungo le awala, i lungo le sami po whelava. Anga le leila o whio mai whamanuia mai, ia i mātou le nei aso. Ina ia i ule nei aso le manuia, i fia marasaunga le mungu. Fo i le vi inga ia te oe, o no lau suafu Yesu a mātou wala au maule atu. Amen.